Shubor nakaslem jong Nausan Hima. President Meghalaya Schools Welfare Development Association uba Hamar Bamut Marbanyang hanegasngi habakren merkinong to kubor hasilong press club ula penpau ya kejing dawa nak sorkar Meghalaya Democratic Alliance bahkan pentrai kampura ya ke Right to Education Act arajar kendai kenang bagi school kinyo jing itu nak sorkar badban penjenai ya ke puli putih hapok kini kejela Meghalaya. Nakaliang uba Hamar Bamut Marbanyang ula ongru haba pejye ke elementary school ke badan hapo kani kejela kidon kam ya kecing itu ke bapura katgum ke Right to Education ak arajar kendai namarba kidang bun teli ke school ke bampat yo jing itu na ke sorkar ula ongru ngel ai jing mot ya ke sorkar jela bahkan sngapru ya ke jing dawa jung ki school ad hoc ban kentiu ya ki syaka weipat ka kerdan amban ju pendek sa haju kum ki ad hoc school. Shushu nakaliang uba Marbanyang ulaong bakin saya kendu ya menteri rangba kejela kunrat sangma ban pendunano ya kejing penpihak kerdan ya ki school bat pa kejela Meghalaya kadai bandon baik tang artili ki school kata ki school sorkar lani ki government school haga ketin pareng bat ki school bom dei sorkar ni ki non government school kenang ba kejing siu tulap kam dei ban ya per hanrei kadai ban long ka ba maria rengkat. Habaya day berkecing itu ya ke school kum ke school sorkar uba Marbanyang ulaong ke sorkar ke day ben ai jing itu shua ya ke school bat ban shu ai bet tang jing menjur ya ke jing tungkam jong ki school managing committee jong ki school ulaong ru bagi dang bondeli ki school ke badon hapo ke jela Meghalaya ki basya i ben ha ke sorkar ula benrab ru tak ke baong ba ke sorkar kam day ben shu i kum to hanrei ke day ben le ai nadu ke basdang ba kadai ben penci kena bagi school ke badan hapo kani kejela idai ben kiu saprang katkum balabu thong lengba ka Meghalaya State Education Policy ar hajar katpra School Welfare Development Association kani kasen kadai ka bangidang susang halus na ajar kendai but niladon kejing ya tray katukan hikap de bat nilayo ika registration dan hari ini kakak atrik jom liu naik baat jom sudah baca apa ketika jingwan kerang jungi yang ni banyak keren berpigi berperang yang dikubur membantu pi kerana bagi school kintip bat idon rupa kubur bangin pak saka government membantu pi akabede bakajing angno joki school kiba per kiba dan pokka jela jungi masih kuat dan pengken mau ba kaseng jungi kadai kaseng ke bakon top ya ki school baro nadu pre primary hadu secondary but higher secondary kaba ki kategori sebab per ki dan lak na kapenta manginyo ban kusgau ban ya kran bat kasorkat nak kapenta ki isu gofer ki ba ki school ki kendo ti kumtiru nak kapenta joki jing joki nohikai ki ba dalam school jungi ti kimat ki bangi laya penyak sakmat kalong hadin bangila snap ya ka jingkerpat joki ki nohikai joki ki badan ya kini ki jing HKPD dan penbiang ya kini ki kriteria joka NCTE kamtam ka 45%. Dan nakalain ka sang nila address kani ka issue bat ilay kendo ya education minister nakalain jong ka government kala aila kani kata kadi kawi ka benta ka pakongsan ka pangiyo ya kicingcok ha ka ba kino hikai kila yo panjade ya ka men na ka embos di kawi pat ka padang sa kalong paling idawa ya kani ka improvement kata pelong nama pun kita hikai kibalik ya kani kadia dah naga NIOS kim simbio ya ka certificate jogi kabaki ongka NC dan ka not certified kajing bom certified kalau nama baki padan ya ka 45% de hajan baro state kani kadika issue padang sa ta pat nakalian jungi nila hari kajing kerpat jungi di kini ka gibupun pada school jungi
Ni lasim ya kenika isu pada address ke government. Bagi government kadai ban ya keren pakai NIS, kumjuru pakai MHRD, bahkan plat no ya kini sekir hari bergeladap yo ya ke 45%. Fi ka NIS kam plat ya kini sekir kalau nomor bakat kum ke city jong sekretari juga MHRD, hadu kapuar, petak ikino hikai bagi day ban lek ya kenika dia lihat pakai NIS, but ada kimdan makna ya ke 45%. Kidai ban enroll baban pendap ha pedeng ha shwa bakan dap course yang dia lihat tibun kena hikai atau kopol kelaya register ya dia nak NIS mereka di kecing pemilik page yang ada program bat pun kibala clear mereka hampat kila upload ya kanika sertifikat kejungki mereka simio kajuru hading kata nak kalian jungi ngilayo i kena kecing ya bat nilai kerpat untuk nak embos pada hadir pakai embos minta kelada pelai result ni ko apakah sarkar kan sibkhia yang ni isu nampak tangki bang yo lum hangi kita parat siaja bahkan aspa ya ki isu di badan tangi minta ki bang ni sasobet sebagai government akan sibkhia yang ni kamat ini nampak apa ladaki nohikai kim dan ya kan ni dan kimio ya kan sakit jongka dia dah tekam asat ai kan jenglek dia dah jungki bo kata kada koi kamat te kawai pat kabangi kwa ban ya keren kalau HKBD bakini ki elementary school pingi nio i ya ka na kawai kopor ya ka jingbi badan jongki ka ya surok kaba ni teng ni hap arti kata te nakalian jongka sarkar nikwa ban pengkemau ke sarkar HKBD pat kaneka jingdon kam jongki school nikwa ban syai ru HKBD kat kumka RTIA naka penta kaneka recognition te hadu menta ki babon ki school kim simio ya kanika certificate of recognition kadai ka benta ka padam kamhan na ka benta jong school hoy ka tum ka art ke kan shai ko ong ba kitu ki school ki ba ladon shwa ban lunch ya kanika ati ak te apo jala jumi a jakat we kim dan kam shu ki dan kam ban shu ayu tang ya kasal declaration Ndrai ya ki school ki balaseng da sarkar ni da ki local authority. Tendai na kapanta jong ki school pat ki ba seng da ki be pat. Ni kwa ban shai la ki dan kam da em ban obtain ya ka recognition. But nara ki school ki bala establish iso ban ong ba ka certificate of recognition ka deka badan kam. Pikan mau ha ka ni kasnem araja ka andai hapo ka floor of the house minister juba ba kidan pon to ligi school pat ki ba ki khna kidan tang arngot sangon te pat kejala jungiru ka de kejala ka ba bon ki school bat ka PTR ka hiar hado tata ada ngiru jare islam ki baben siwa ki araja lai ka rasio ka performance ka bia ndai ka panangya ki por panang hiar nang hiar tinggi ko apan ajumut dari ke sarkar ba kadai ban recognize no ya kini ki school ko apakan recognize no tenata HKBD pat kini ka jingdawa jo kini ki ad hoc school kini ki pa aslam pa ka chala jungi ba tinggi ni so bang ni kersan jupor ya kini ka jing angnut ke joki ba ki dei ban kio no sa ko ka karta pengai nuk sai pi apa sikim hasikim kilarai ba ki kejing long ad hoc kan long tam prasno ba hadir kata ki kin recognize lo ini tindai apo kan ka jala jungi padang yu iba na lor kadan kan ka dispar ki ka ba churba yu iba kum pekum ki ad hoc MP hadu ta ki ba pli kila jan saban song thai ru mereka salary juki kerasa tangkat araja
ka disparity or fian ujor tam pedang ki ad hoc LP pat ki SSC ro kala don ki ata nalo kata ki don sekini ki food teacher kini ki food teacher ki mana ka por ki address ka issue ke joki kali ka differences ke joki kali disparity ke joki kaba kini ki food teacher ngila panong kila don na pastang hi saksi ob bastang da SSC kini ki peladan pa ki khasan spa kuing wat kini ki khasan spa kuing kini ki school ki ba la upgrade chwa jong stem ajar khanda ajar chho hadin jong ajar khanda ajar chho sina ki kan shoot food teacher kadi takat tahe ti tada ka ek kabangi kwa ban ajmut ek sarkar mangila jekran kalong ba ka sarkar kadai ban bet no kini ki ba khoi ka education department ka kadan ya ka thong na ka banta ban streamline na ka banta ban bet paki ni ki kategori super ki nam dei ban bon na ka makala menta du kasa santli ki kategoris but haju ka portrait nam ta ki no hikai pat kala bansu retrospect da ka ba approve ya ka appointment ka ba datung beki asumsi balai kumakalong ini ki dapset school kia kumta ya ki datung ni lagi managing committee te kini kita ki cinga jumut ki chungi ba na ka banta ki secondary ru kami pa ba stress ka ni ko ba ka sarkar kamde ban chui kumto la aslam ba ngai gini ki jingi ki ni ki ba fer ki ni ki dang ban hakadeng po garhels ki association ju kilaya kendu ya ki yo chief minister na ka banta ban banjarap kamda haki ni ki secondary ki ba yo tang u science grant no dekhi me pere ki kami yo jinga dekhi ba bala maka sarkar ka di ban phai tien bat kamde ban chui kumto kamde ban hun bagi ki school kin chuya kumto ni community ba ka sarkar kade ka community jungi kalau ba kade ka sarkar kade bande kade ban stang te nakalian chung ka department ka terwas ka sarkar pa kan simlanya kade mo te ka jinge ka ba pepaw yang ni kade be ba bisa te halo kade ka phang ngibut ban ong ba nakalian jungi ngila ya berjing bat school ba perha bat ngibut ba ngin sa ikendu kerpang yang chief minister pendekran ba hato ka sarkar hadin kalau tak ya kan ni lakmi inti bahaya kan ni ka sarkar pakan le ya ka iki ke bapa nama balai how muslim baca ka pra ka amra ya ka ya state education policy but dak pemudi ko policy hi kala proida khangtu pa penduna ya ini kategori super fair tiba dan petaki government berkinan government pasti ha ka bede bakini kinan government pada kinan kini ki edit but kini ki partially edit kini kita ata anta bak ki private tika jing ong ba ki long willing ne ki long willing ki school andai nga so ong ba sarkar pada ban khat ni ki school na ka banta kali kari recognition pan ha ki hakar hakatu ka categories namar ba kumbakalong ka government ka ju ong balada ka long government school ka dan kamban prohak ki dan ki properties ki di banwan sa ko le second dot ki school ki ba kwa e kata mo lada ka soka ka soya ha kala ban ya keren ni ki school mari ki school go fer upgrade tetela upgrade ki government na upgrade website tata termo te le second dot ki balong building ban han ho ba ya ki properties ki asset paro sa government ban kalong government school government kala bande ka ni ru ama sibo tehre na ka banta ki we pa se ki ba don jing wel ki ba pania ki mission ba ki terbash nong se ki ba kwa ban pania hi te na ka banta ki ni la se ka kani ka jing support jong sarkar kum ko grant in years mo la se ka kade ban ya renti tambah ki di ban buat pa ikan don te na ta bade ban ong ba nagalang ka asel ru ngim kersan ya ki school ban ong ba ki bam pom ne ki bam ya ni kwa ba ni ba ka sarkar ka te ban pensilur bi ya ki school ki bale ba kumbakalong adu benta ka dong ke jing du siam jungi bo ini ni kai ki ko ni ki patre sistem tenre kaju tapi tende la dan